Batibat. Tinapalabas natay ti agnagan iti amboy ket ni Victoria tinakakita iti napasamak. Adda panagduadua dagiti tao iti papatay ni amboy ngem ingkagumaan da borsyo a pinamati dagiti kakabagyan daytoy nga aksidente tinapasamak. Nariribukan ni bituan. Saan meten apimanaw ni baket buwana iti balay da bituan. Ket imyan pa yan. Natagtagainap manan ni bituan tinagpukaw nga anak na. Adda kampay idi iti asidag ti karkar na babae ngagnagan iti Hisusa ket bariton daytoy. Inararakop ni bituan aging ga nakariing. Nagsangit gaputan na batibat lagayam. Iti kaldawan ti pannakaitabon ti bangkay ni amboy napanda bituan akaduwada ti anakda. Buy-buyaan da ti pannakaipisukan ti lungon iti tanam. Iti kelat a nagkatawan ni Victoria ket imbaga na abumang bangon ti bangkay. Nabuak dagiti tao ket nagtataraydan gapo iti nalaos abuteng. Itagagayem adtoyen ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. Batibat. Sumurot akon ken ka, anak ko. Sumurot akon ken ka. Ha! Ay, Diyos, ama nang nga asay. Dakas, ti ka ipapanan ti panagam ang mga una. Bituan! Bituan, agmulagat ka! Agam ang mangaw ka! Agmulagat ka! Ha? Saanan nga agsaw? Bituan! Agsaw ka! Agmulagat ka! Papa Ina! Ay na! Agam ang mga witay ti asawam! Kanay, di matan agsaw! Diyak matan mareeng! Anya? Bituan bakit? Bituan! Ha? Apay ngay? Sana makariing? Saraw, baraok, maalyawak! Mga no! No! No, anya? Agam ang mga uitay. Katkas lamakit kita na daytay nagpukaw nga anak yo. Ibagbaga na itay asumurot ka ni Anib. Anya? Idikwan, saan na nagsaupay? Aging gajak matan mareng. Sa iron sa dayjay nga anak mi. Apay nga iramraman na apag sa sairwan ti inana. Ay, saraw, saan na sa iro jay anak yo, anapukaw? Ano agsubliman? Patyak, anasingpet nga ubeng ni Aneb. Di mo ikalintigan dayjay. Sa iro dayjay. Gaputa adda pa kay naigan dayjay apu sa asimbang dito'y balay mi. Dayjay sa iro apu sa tinangitalaw kini Anib. Isu asa iro meten ti anak mi. Ayan tay bunang kao. Ay saraw, di tagarami di tidakas. Di mo panawan to'y asawam. Makaturturog akon. Iturog mon, Barok. Siyak pailaang timang bantay kan ni Bituan. Sige. Idak di tayo nyaplag ko nga ikaman di tayan tiri daw. Kaya ngandak to, nusublatan kayo intun makaturturo kayo mat. Wan, Barok. Ala, iridap mo latan. Diyos ko. Saan anak kapapati dagiti mapaspasamak kadabituan? Agam pudno. Madanagan akan ni bituan. Kasano, no saanan ang makareeng.
Ay, pusa! Ay, Saro! Saro! Agreing ka! Adantay pusa! Narnakan adagos ni Saro. Saan ko namariing? Umasidagan ti pusa. Ay, karkar na ti agparparik na kanyak. Iti panangkit-kitak iti na itapusa. Agkulob iti abay ni Bituan. Maturugan. Ay na, ay sa anak lakit day ang makatuglap ita. Masapol abantayak ti pusa. Ay, ni Bituan gayam. Ay na, ang mga anuan yakit di ti aramidan day ta pusa. Buisit! Saan ka makaturo ka? Kasla adda apoy di pagid-idak. Kaya't ko timapan iti ayan datatang. Kasla adda mangigawid kadag iti dapan ko. Maturog kan, ubing. Ha? Asino ka? Gayam ko, amam. Kasano anak astrak ka diti ayan ko? Jakmat narik na anay lukid tirikap titawa. Man nakabalinak. Anya? Nalaingap, ubing. Siyak ni Victoria. Amok, Victoria nagan mo. Siyak maturibyo. Agayam ta. Gapo, agayam kami kani tatang mo. Sa anak ang makaturog. Isungarot imaya. Sumurot ka teritoryo. Manjak! Sumurot ka. Napintas ijay. Isupre kanto matlaan. Manjak! Sa anak ang sumurot ka? Sige. Agyanak ngarot ayan mo. Tangay sa nakapaturugan tatang mo. Siya kon magpaturugan ka, Victoria. Talaga? Ala, maturugan. Maturugan, Victoria. Gayam Toribio, di mo iramraman ni Victoria. Isublim ko man. Agsobren to, Victoria, gayan. Ayam ni Victoria. Di ka madanagan. Saan madangran, Victoria? Urayam sumangpet. Agsobrikan di tabaray mo. Pumanaw kan dito'y ayan tibarite. Urayak asumangpet ni Victoria. Urayam saan adita ayan barite. Umadayo ka dita saro. Papanamon ngay kayam. Umanaw ka ayan barite. Nagaliston nga imadayo dahi agayam ko. Ay, sabagay. Mamatiak itimbagan. Agsublinto ni Victoria. Adda timpuak manipod iti tuktok ti balite. Awan makitak.
Malaksid di takas lapuste. Higat niya daman! Higat niya taka na kita! Higat niya parswa! Anda akong tatang. Ti magtibar ito. Tatang kunana. Ang mga lumabandag anak na itahigan ti asaka. Malus itak lagit di. Tatang, tumangat ka. At dak ditoy. Anya ti... Ubing alalaki ti nakasakay iti tenget tu higanti aparswa. Siyak na ito'y tatang. Ni anib nga anak yu. Anya? At saan ka mamati? Sobre kak di tabalay. Tatang, siyak na ito'y. Ni anib na ito'y. Saan ka mamati? Nabayagan na nagpukaw ka, Anib. Natay ka! Saro! Natayan ni Anib. Natayan. Saro! Natayan. Ring ka! Saro! Ako. Ay, anyat mapaspasamak ka ni Barok. Nabati-batak. Nakitak ni Anib. Dakilan. Anya! Nakitak ni Anib. Nakasakay iti higanti aparswa. Ngagigyan di tabalite. Dagiti lakid di karkar na aparswa ngagigyan di tabalite ti aking kapuanan. Dagiti dakas ang mapaspasamak ditoy. Saro! Di mo pagpupungtutan no anya manakita ti parswa ti adda dita. Papugipog kunday tabalite. Saro! Saan pailaan nakariing ni bituan nga asawak? Patsek, isu dati aking kapuanan. Anya! Nupudnuman asibibiyag pa ni Anib. At dalakit di pa kainaigan dagiti agigyan di tabalite. Agsubli nga tadya anak ko. Numapukaw day ta akayo. Isu apapugipog kon. Ibagam lang no kaano. Pare Saro. Ngamnay. Ang mga nuawanan ti maayabak akadwata amang pukan. Masapol nga gayab ka. Uray lima na babakit a pumupukan iti kayo ti awisan pare. Sige, mapanak tong haro di jay patad. Dagita ya dali kaman da nga aguli. As kada agpukan iti dadakkel kayo ti naksapulay. Makamu ka. Basta mapukanan day ta abalite. Pirwisyo day ta. Tanagapunanan dagiti datlag a pinarswa. Por Diyos, asino nga iti maayabam, numamuan dati napasamak iti day di amboy. Adala ta siguro maawis ko Ibaga ka dakkel agata ti itangdan ni Pari Saro. Pangalaan mo't nga ni Saro, iti panangdan na. Katawan mo't pagkwartaan nan, tadi mo't na kuma. Ay sus, di mula mo bakit Petra. Te, Ang dalaki di iduldulin nan abalitok. anya? Mamatiak nga dan nakali ni Pari Saro abalitok. Kastat ibagak kadagiti ayabak amang pukan ni balite. Makariingan ni Nanang. Agmulagatan ni Nanang. Kunak no pimanaw ka man Victoria. Bambantayan mo't gayam ti inam di ta iddana. Ririingak. Ngam di mat makaring. Kasano amariing mungay kat di mo mat asitgan. Asitgam tatapik-tapikam. Tapno makariing. Jak mat makaasidag. Apaya di ka makasidag. Umay ka. Agtugaw ka iti-iking tipapag. Manjak! Dituyak lang. Saan nga agungat ni nanang mo? Nga oray tapikam ti takyag na. Ala, umasidag ka. Tadwa tamang ring. Barang nung makaring itan. Saan na ka makasidag? Manjakon! Anak! Apay nga pumanaw ka matan. Agsubli ka, taringam ni nanang mo!
Sumano ka kitan, pari Saro. Anya pa iti ibilin mo. Awanan ti sabali. Dagi jay nalaing agpukan iti kayo ti ayabam ah. At dagayim ko iti patad, sigo da parapukan iti troso. Dahil jay man kit di ayabak. Sige man pare. At da di makina ragadi dahil jay idikal. Barang di napainla ko ah. Apay, saan nga agpukpukan iti troso? Saan ka nun? Ta sabalin ti negosyo jay amo da agtartari kayo. Sigurado ang manalaing ti ayabam ah. Wen, danag mo na ya. Okay. Awan ni bilin mo para kinibituan. Awan. Doon ngay mga yabak iti mangaga sa taga-ospital. Doktor, unuray nurse lang. Awan da kita. Pare. Makaring tulat ta. Maturog mo't lang. No agsakit ko ma, talagang agpayabak iti doktor. Wano isalog ko kukuk. Wano isalog ko kuman nga ipakita ito ospital. Ala, mapankakit din. Agsubli ka dagos akaduam dagiti mangpukan iti baliti ah. Wan pare. Sige nga, papapanakot. Ay. Awan patinggana pasalog ti dalan nga agturong iti patan. Agpatnagaklakit di amag na. Dua pa'y abantay ti lasatay kapaman na makasalog ak iti da iti abantay. Ay, dandanin nagsaknap ti signal. Agsardengak ditol ta isagadak man ti pagsilaw ka. Na. Apay ngay? Kasla sa anak mo't anak ka adayo iti nagapwa. Ay, salbag. Sa anak-anak ka adayaw. Apay ngay nagsubliak mo dito yung pangrugyan na sumalaw. Ay, dakas na ito ya. Itayak pa'y apag na. Sumangat, sumalugak pa'y. Sana kit din anakadayo iti wangawangan ti purok mi akabalitsang. Ay, imposible da ito yan. Isagana kong ti pagsilaw ka. Ang mga agam ang mga hawak lang mag. Tapos po, ada diti supot ngayong karatay ka. Pasagada akong na iti pagsilaw ka. Nalaka magang tanda ito eh. Bugas ti salang nga pagsilaw ka. Ada na sila. Dakilatapan! Salbag! Agam ang mga hawak sa matan. Higa! Kapre! Pudno nga ta, nakakita ni Borsyo iti kapre. Adda nga tamat mamatikan kuana. Gagayem. Di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan itimat direksyon, Jun Ributazo. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Batiba!